Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Yakigima mwancho mulielia na kwasemere kwane unakwabere ko gutwara bulielia borubi yakigima ni biro binde nendengo kwaligania asemesa ya maya nkomanyena ya bereka okorekana kurwa chingongo chonsi inyechense nchenkoro kwa Kerubo Frida ni otokobwatirana nere misef na boigo Kelvin Mogoi asoko ene kebna chibicha niliogi ya gukira sole asenchira ya bene kolindo mwancho mulielia na gutobwatia sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube asoko ene kebna ngoya nyorora sinchira yoboikirano toskare tiango tranyara sinchira yowinga abamenyi bensemo ya magena gokorokorobekana goikegeta seni ky'abanyanyimbo magega yomukagero boboiti goikigwaroro. Tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa Tolende chimeme cheito elio kwenekea maskani ya saba mintono kubolia kwa Charles Nyachae. Avoid unnecessary travels to those countries that are already having cases. Umulikio manene ase wizara yobochenu Mary Muthoni kobolia bakenya gwetanga ni chisabali chitali chenye ncho maega yogwatika kuborere bwa Ebola. Abamenyi b'echiro ya magena nigo besokia na okorokorobekana wikase getaseni ky'abanyanyimbo maega yo mukagerwa yomo boboiti oyotamete maega yere gotebekana kumuita umonchirilio yo maseri etanya gusira Geoffrey Mageri emyaka ebere yaerire bono maega yeriberera komenta nigo yabetereria abanyanyimbo kuruta amasasi nabo igo ebirusia malio kigoseberekania abamenyi abo basika ebare nene ya Kisigo cha Kilgoris asaba nyimba abo bamutami omukageru oyo gocha asegetaseni ky'abanyanyimbo ya Kenya mulikeito Dominico Nderi na ikirana sensemecho nabo igo gutwaliganiria roboti rokobwatia irana ababwate chibunduki nirana nimme yo muchyo magino gotoka me ward ya Bombabe bunge ya Machogero bwe county ya Kisii abasaya bagakama n'abantu bonsi ni banyako bagwesokia subunge Igai yari Nyasaye sebonsi kurendekira omuntu anyara ko bagwekonya amagena mane bitukini benyara ko bigotumeka gosieke pare nene ya Kisigo cha Kilgoris ebirusi maliga niga benyara ko babikurutwa asembeo no ina masasi komochwa asobonge ayonsi niga korekana mega yomukagirwa yo moyo nyarete ko bakubwatekana no guitwa ko monchorere yo mase chireiga asereza Geoffrey Mageri asomukagirwa nyara ko ba ukwirana gocha asenka ya mega yemyaka ebere boniga asabanta abange banyara ko bagwesokia sobonge korendo mugambi nyara ko bakomokobo ikasigeta senike banyimbo kya magina iligokonya obugima bwo mukagirwa yo Igoto bwate sido monto ya itato munya bya sori tore ko chef akara ita chef gakora na anda karua kaenda gaita mamo muabo bono konya ako na kuriya banta itegere korane otoge chiri ase ke bago ke itira abantu magena matuka mangi twakerigiri ekego ita abana baito toko tobete abakungwa bakuru magena kinsa chire mapema kama saa 11 turueto abana tobwata oba toko bakoba mapema guchie skuru na ande twaenda kubawe na batori no muichana kero chiwa koreta akorete kibago ukebisa guchi police igontoge chiri na intu abantu ntoge chiri maiga y'abantu barenkuba bakorobekana ase para komentekana
nigo yabarazimisha abanyanyimbo korusia omukagero yo kuru ase egetaseni kia Magena ase banyarako bakomotamia goika ase egetaseni gia Kenyenya kurenderi ibere ria nyarako baikomenta ase obonge n'emyaka ebere bono kurwa omonchore Geoffrey anyarete koba ogosiria obugima bwaye ase chirega ya Magena mega yere gosaganwa n'abantu babere abakagere koba abaiti kurwa ase enseme yeiga ase banyarete koba bakumubwatana kumuita na kumura eni babwate mukagiro yo moyo nyarete koba okoibisa ase bisara angegabwa niga nyarete koba okubwatwa n'abantu ababwateriro cheri nyinge abanyarete koba bakumuita goika ogukwa mega yere goteba uyo barenge nere ningo uyo nyarete koba ogotama abwasa nyarakoba ogwesokera itukore rero na koreta ebikore biga byonsi Magena tumeteseka kwa siku mingi omwana minto chefu ologo tokorere mpesa Magena nando konyeta bagina nabagaka ba mintonka yeye tetwe akabeku likara batime rero ayo moiteto ya montu amanyora nandeke bagokende yatokire nyomba omugambi oretire jibuskambi ngakya korete ke bago jibuskambi nyomba mwabo amarusi nyomba amarete mpaka Magena police station yo si haki na si ukweli omugambi moliro toruserie ke bago Kenyenya otorentera Magena omubisa ka tokorigia otochandire osiasi oyonde omugambi moliro omubwatire omoire polisi bayangoto molete abuna antu abanyakenyoro n'abakaji ba Magena kubwatikana negekore keiga niga abantu banyareko bagosaba umurembe kobetwa asaya iga asaba iga banyareko bagosaba nga oburendi banyareko bakomentwa muno asaba bonchire n'abana abantu bonsi bekirega ya Magena erikoreta omurembe bunore butambe kuripotire senikyo nambe Mogien Soko TV kurugaiga ase chire Magena egotoka gaiga ase ward ya bomba baibungi ya Machagoro bwe county ya Kisii Iritarene Dominic Onderi Nyabuto Musangirikana obwe kurusedi yo orengete kubwatania abantu bonsi gose TMI ase kanisa ya Tigo Eronge gotoka North Mugrange county ya Nyamira nigo ikomoire litukolia rero maiga yoko baroro asigikagie chiki ibere bono ase kurusedi yo nigo yabereke gosomia abantu amange igoro yogo kina kimoika nabo igo chinchira chiria cyoko egendereria chinga cheito agusangane Nsoko TV nigo balia bale no batebire banyorire chinga kichingia na gusigeta abamu abo beso kikigima ase misangirekano abo ase baburire abarai kweneke bana ngobanyira bari muri kito Vincent Munda no roboti rwe korengana n'abashirika be kanisa ya Adventista abo babera so musangirekano yo nigo bakire buya samegelia mange ayo banyorira segeke yonsi babera sensemeyo yaronge kanisa yaitu ni ekorokwa Tigo SDA Church tuaba tokonyora amang'ana maya agotusukia ang'e gochiase Nyasaye tukanyora obwansu nande mbarandie kenyoro asama igeria yo nigo bagoteba babeire bakomurekera mono igoro yebinyoro tamenyete bunenchera yamo yo gosemania buna chinga chikweroberia nabo igogokina TMI ya somiria abantu abange gaiga ya somiria abantu igoro yo bwibi igoro yo gotagura chinyomba igoro ye chiombe chikoibwa bangina bakobisa nyomba mongino yo rero gato somia magireti nga kia bangina baito bachandekete igoro ya madeni naende yero bakene igabo nabangina bonsi pia se moigure mangana ayo montegerete na mangana ayo magireti arandia munyabwatringe deni ryo kogenda kurusie bank genda no mugako na abana bao moigwana ngi mochi okorera kibesecho ngenchi ayekaro okibisete ogocha gutaigwa igo gutamakuru kabo se bintu bya sombwa kyombe engana yoko basira bale no balema ao nero nigo yasokigwe asomoyego yo abwaso yotenete bale abalema asichinchira ao Richard Nyamu agoteba tiga balema ba wesko yabo bunebwenerete twegira mangana mange ase disability twarigereri twarore na abantu babwato bale manto ko babisa nyumba kiagera na bengencho bale challenges twanyora bale mafu bagwetere yemo mbali koinyorwa ekera barai bagocha no ne ground mbali komanyana abantu bale mafu mbaro baba opportunity na baro barwa amaoni yabo na ene chigasi mbali koewa. Majina ni Phyllis Kwamboka kutoka Mlimani SDA Church. Nimekuwa na furaha kushiriki na Tigo SDA Church kwa siku ya leo. Kama sisi hasha walemavu tumejitia moyo na tumejua kuwa sisi ni watu wa maana. Tusikue tukisahaulika nyumbani. Kitu kama education tunafaa kupewa
na masomo pia sisi nasi ni binadamu kama mtu yeyote. So tuchipe moyo na kanisa pia tusisaurike. Margaret Keruborenge no yomo bwabalia konye bagusegeta mang'ana gukina chinga chito ase crusade yeye nigo akogikerio butumeki bwa mariago yo gutindia asaba sae amono kwebo ya kwabo. Twabere tukwegera muna bang'ina omong'ino omong'aini omong'ino omoriri. Twabere tukwegera iguru yo kwebo yuwaito. Twabere tukwegera iguru ya abana baito. Muna basarikire banyure chinyasore banyura amarua abandi babekire ebintu tari komanyanga kino ne chianga babebo jiribobe. Twabere tukurigereria ayo. Twabere tukwegera iguru ya communication. Amadeni naro twakurira rero. Bana ba Nyasaye twabatebia mang'ana ayo. Bono kabara iwe bayabwate bayakorere. Ahi naro twabere tukwegera ase jijume chibere ase muna rero twaikaiga gikomo. Igabwate yani agotwegera iguru eji ngacheito muna chibwenete kunyara koba chikoba. Bono ujumbe gaki mutare gwanja murwasa masetani ya tukoroga ndeba gospels mutare gwanja mutige binyugu biri bikonyugu bigotindi mutare gwanja murwase ase afieta nero yairira abana baito gaki abandi beng'entire bakure moraria baerire. Egati abaria babeire bakubwatia amarandi ayo nigo batebire besemire amange kurwa somo yogoyo oteneneire ne kanisa yegi Adventista. Atishire twasise ni amarandi aya maya amatera maya musibati naro so family life ngija twategereire biya tumebarikiwa sana. Igo nanyore uchumbe ngiya nande togotebia abantu ba mintonga tigatobe ase kanisa tunyare konyora umusingi omuya ase kanisa. Pastor James Mumanyi ngore district ya Mabariri nigale no kwegena buna baria baikera na somo yogoyo babwenire chinkoro asokonyora obumanyi obonge. Aige kanisa ya Tigo aiga se sente ya Eronge bageni baito nje na bariganetie naende bakorire emirimo emiya eri Nyasaye aganeti bakore esinge chiokoleta amang'ana Nyasaye gochiasa abantu bonse. Amang'ana atigagenda asense yonsi kere yesate betenga amang'ana yararigwe asense yonsi. Campaign bono igatobwate n'abantu ba disability tutaete kore create awareness abantu batiga amarua kuri ebintu ebibe ensoko mbia mono muinyora abalemafu mbara Eronga abange mono mubabeka ase egepindi keri kyo muinori korwa Eronge noti mugrango e county Nyamira injengor kwa Vincent Monda. Munachibino mokoro obwekegambiro gya East African Court of Justice Charles Nyachae nigo agikire oburayi bobe boro asanikire buna nigo abakenya batagokire okwana kura sensemo ya Kiumbu ebunge ya Nyaribari Chachi county ya Kisii. Nyachae niga mochire abarayi asichibunge cha Kisii asokurutira na chinsese likalyo kumulikira ayabana nchi bagwetera nigabuli abarayi kwenekia maskani ase aenekia liberali ya kisiasa ni igoli rigoro mono. Ule wakati tuko sasa ni wakati uko na mambo mengi sana, na mnanielewa, na hayo mambo ni kama yameanza mapema kuliko nyakati zingine, sababu kila siku aishi siku moja ambaye hatuoni magazeti, maredio, TV, watu wanavurutana, wanarushiana maneno kuanzia level tuseme kama hapa kwetu kuendelea mpaka kitaifa. Yale ningependa kusema na vile nimesema hayo nayataja kama mzee, na haswa nayataja nikiangalia hapa kwetu Nyaribari Chache na Kisii vile hivyo. Niseme hivi, haya maneno hatutaweza kuyasimamisha, itaendelea, lakini kuna kitu tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa kwa njia ya heshima. Kila mtu aheshimu mwenzake, aheshimu matamshi ya mwenzake, na yeye mwenyewe akiongea ajiheshimu. Hiyo ni kitu ya kwanza ambaye itatusaidia kwanza kama jamii, na pili kama Wakenya.
Ya pili, tuangalie kuhakikisha kwamba yale tunafanya tunaongea ni maneno ambaye itatusaidia. It is very very important. Because mwishowe nyinyi wale mko hapa na wananchi kwa jumla ndio watahakikisha that the road we follow is a road that will produce positivity kwetu sisi kama wananchi. Serikali yensi ya Kenya gwetire wizara y'obochano nigegendete koba maiso ili gutangu kwambukira kuburire wa Ebola gucha Kenya. Kaukwana mulike monena ase wizara y'obochano Mary Muthoni chinga kyakoretaro gwikase gitigi chindege kya JKIA nigaburia abakenya gwitangane chisabali iki kitari cyengencho gucyase chinse kiri uburire obo bwatekire. Oigo nigo aenekya okuringorwa kwa bali abakorwa kurwa chinse cyisiko ili gutanga kwambukira Ebola. Ensure that you avoid unnecessary travels to those countries that are already having cases. You can just wait for some period of time to ensure that these issues go down, and then you can travel later. The Ministry of Health is doing whatever possible to ensure that we contain and we are prepared. At the ports of entry, we are doing screening, and in JKIA especially we have designated gate 16 for flights that are coming from those countries that already have issues. We have also expanded the mandatory screening for 10 countries that are our neighbors. So any flights that is coming from the neighboring countries, we are also making sure that we have screened. We are going to deploy more healthcare workers to the ports of entry as from next week. So public health officers, we are also encouraging them that they will register with us so that we are able to see where we can deploy them as soon as possible, because we need to also enhance the teams that are on the ground. We have our rapid response teams are ready. So in case of anything, the teams that are already set aside, they are ready to move very swiftly and ensure that any case is dealt with. We are in collaboration and in coordination with the authorities from the other countries that are affected to do exit screening from the destination country. So anybody, before they board the plane, they are screened, and when they land in our country, they are also screened. Chinga kyecho boigoni gegati abali bakwamireria serikali bamukire okubwatira nawe serikali ya Kenya na USA ili kolenta abaroire ba Ebola Kenya nigo baenike buna ensi ya Kenya tebwati okubwa gukurwania maroira makebu na malaria Ebola nigo erakure abakenya. Tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, ati bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Tuko katika hali hatari. We must move Parliament, Senate and National Assembly. We tell the President kwamba he is wrong kuamua kwamba watu ambao ni wagonjwa kutoka kule DRC wa Ebola waletwe Kenya. Hata Rwanda wamefunga mpaka yote. We cannot support the President when he wants to bring Ebola into the Republic of Kenya. Ebola inakuja Kenya. Kule America, President Trump has said he will not allow Ebola into the borders of America.
because they believe prevention is better than cure. Hapa Uganda, jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Anasema heri kinga kuliko tiba. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Tunavyoongea hivi sasa, aboard Ethiopia Airlines, in the last 48 hours, Ebola patients have already come into Kenya and some are already in Kenyatta National Hospital. Leo tusimama na watu wa Laikipia kusema tunapinga hiyo Ebola center ku establish in Laikipia County or in any county in the Republic of Kenya. Bali kwata ya kurembeo babunge befwe Agemie kwamiriria serikali nigo yabulire abakenya gutukutira aro muswada w'ikibesa ekiagera nigo ringete gukora omwana inchi nonya nabo nigo baeneke buna murai wense kibara bereka gosio leti kibwati budget asabaeneke ku mwaka isiko bosio bobochole bonene. Kuna sasa bili wameleta finance bill. Ndugu zangu wabunge, nataka kuwaomba kwa sababu ya gharama ya mafuta. Sisi finance bill hata hatutaangalia, tunaiangusha kwa sababu inaenda kupandisha uchumi, maisha inaenda kuharibika. Tumalize tusimalize? Tuangushe tusiangushe? Pesa yenye President Ruto amekuwa akitembea akisindua miradi does not have a budget. Muende tupigane hiyo budget ikue. Airport ya Bungoma imekwama. Airport ya Kakamega imekwama. Barabara zote za Kakamega zenye walizindua zimekwama. Za Vihiga zimekwama. Za Busia zimekwama. Za Bungoma zimekwama. That is our work. Our work, Mheshimiwa Webuye East, Dan Wanyama, is not to come in Luyaland and shout 2 term. Our work it is to say 1 term, 1 term, 1 term, because these people are not working for us. Kwamba tunaleta silaba za matuleti. Yule mtu ambaye atembei na sisi, yule mtu ambaye ameungana na Ruto kunyanyasa na watu wetu, hatutamkubali na kisia ajifanya anarudi kuja kujoin sisi. Hakufaye kwa dhiki ndiye? Hakufaye kwa dhiki ndio rafiki, si ndio? Huyu mbunge amesimama na wananchi. Yeye tunawamboka hapa Bungoma ndio umesimama na wananchi kupinga finance bill na ushuru umeongezwa kiholela 2023, 2024, 2025. Vile ushuru unaongezeka Kalasinga, Majimbo na wabunge wetu. Finance bill 2026 inakuja tena, msimame na wananchi museme no kwa ushuru wa zakai. Mwanchi mulia gwikiraga abo no to gwikira omwaili obo kumurikira amangana maya kulende ngoma nyigwanga ase gosoli egenderete ye timu ya Arsenal na boigo PSG nigo babeire bagwikora ne mase yemo ase kulende babere ba komentwa chinsa ilinda kweneke bna konyora tole omoboy kondo mwanchi muliere na bakwenda kubwatia egosoli eyo elinde tabeto kumanya omoboy bweli tukolia lero nchinguru kwa Kerubo Frida nigo tobwatanere Kelvin Mogoi na boigo Misefa sokweneke bna chibi channel yogi yakukira sora senchera ya bene twaro botko boro bya kegima tomerana litkolia ankyo asinda bengo koletera amangana maya.